Poštovani predsjedniče opštine Herceg Novi, gospodine Katiću, uvaženi posjetioci, drage Novljanke i dragi Novljani, dragi prijatelji. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje danas sa vama na svečanom otvaranju 56. praznika Mimoze, jednog od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih festivala ne samo na našem primorju, već i u cijeloj Crnoj Gori. Herceg Novi ovih dana blista u zlatno-žutim tonovima mimoze, koja je simbol buđenja, simbol topline i simbol optimizma. Praznik mimoze je tradicionalna manifestacija koja nas iznova okuplja i koja nas iznova podsjeća na sve ono što nas čini bogatijima, što nas čini boljima, a to su istorija, kultura, turizam i naše zajedništvo. Ova manifestacija je mnogo više od prolaska povorki, od zvuka muzike i od mirisa ribe i vina. Ona je ukras našeg Herceg Novog, ona je ukras cijele naše Crne Gore, koja donosi radost, osmijehe i susrete koji nas spajaju. Ponosni smo što praznik mimoze već decenijama doprinosi turističkoj ponudi Crne Gore, privlačeći brojne posjetioce iz regiona i iz cijele Evrope. Ovdje gdje se naš Jadran grli sa našim planinama, turisti pronalaze prelijep ambijent i prirodne ljepote, ali i osjećaju ovaj naš duh gostoprimstva koji Novljanke i Novljani vjekovima brižno njeguju. I upravo praznik mimoze, osim što predstavlja značajnu turističku atrakciju ovog grada, on je i most koji spaja ljude, koji spaja različite kulture i koji prije svega predstavlja našu lijepu tradiciju. Zato je ovaj događaj nešto po čemu je Herceg Novi prepoznat kao grad festivala, kao grad umjetnosti i kao grad vedrog duha. Kroz bogat program koji su domaćini pripremili u narednim danima, od maskembala, svečane povorke do kulturnih, sportskih i zabavnih događaja, pokazujemo svi zajedno ljubav prema našem Herceg Novom, ali i poštovanje prema nasleđu koje su nam ostavili oni prije nas. A isto tako učimo i našu djecu koje su one prave stvari koje treba da vole i da cijene. I zato sam ja i doveo moje dvije djevojčice i dječaka da danas sa nama vide šta znači ljepota Herceg Novog. Fešta od mimoze, ribe i vina donosi šarm Mediterana na ulice Novog, pružajući nam priliku da se družimo, da slavimo život i ljepotu ovih trenutaka. Zato, dragi prijatelji, na kraju neka nas ovaj događaj podsjeti koliko je važno da čuvamo tradiciju, baštinimo naše kulturno nasleđe i nastavimo da gradimo bolju budućnost za generacije koje dolaze. Uz miris toplih, žutih cvjetova mimoze, želim vam mnogo lijepih trenutaka, želim vam sreću i puno nezaboravnih trenutaka. Uživajte i neka nam je srećan praznik mimoze.